Monsieur Bourguiba. President Habib Bourguiba of Tunisia. الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. الزعيم الكبير بورقيبة. في بني الدولة التونسية الجديدة، ثقف العباد، حرص على التعليم، عمم التعليم في كل دسها، حل المكتب. الناس كلها قراها، معناها حللها البيبان كلها باش احنا ثقفنا اولادنا اللي يوصلوا عمر الثورة هذه. يعمل حاجات باهية في تونس، كل دسها حل مستوصف. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a ces acquis-là. Planning familial، عمل ستاتيو de la famille، تحرير المرأة. جرأة كبيرة منه اللي هو حب يبدل وضع المرأة في تونس. C'est les acquis de la société, pas que de la femme. الفضل الكل في تونس هذا الكل يرجع لبورقيبة. الزعيم الكبير بورقيبة. بالجملة عمل كل خير. Les incidents qui auront troublé cette journée de deuil où toute la Tunisie pleurait son père fondateur, son libérateur, dont le destin s'est confondu. لكن هذا مش صحيح. انا عمري ما شريت قصور ولا عملت شيء ليا. انا نهار اللي نلتحق بالمولى سبحانه وتعالى يلقوني فقير افقر مما كنت لما دخلت الحركه الوطنيه. والله ما عاد نكسب شمر في عرض، حتى في المستير ما عادش نكسب. اللي كسبته الكل اعطيته. انا اعطيت دمي ولحمي ودماغي وفكري. اشنو هنشير ولا عرض ولا زيتونه ولا دار ما زلت نعطيها اهميه. اللي اكتتبوا به هو الدار اللي وقع فيها اكتتاب من الشعب وقت اللي كنت في فرنسا باش يعطيوها هذه. اعطيتها باش يقراو فيها ويدرسوا فيها البنات. لان الزيتون نتاعي بعته داري في حصل بعتها. لكن حبيت رئيس الدولة سواء اليوم انا غدوة غيري، بمعنى يكون في محل لايق، بمعنى يستر الوجه، بمعنى رفع لي سمعة تونس وكرامة تونس. ومن سوء الحظ البيات والملوك بتاع قبل ما خلوناش قضينا عليها طبعا. حتى نجحل في ليبيا خرجنا تونس من الهزيمه والنحر والذربان ورجعنا لها السياده التونسيه محضه. يا الدمان في يدنا بتاع تونس. هاي الكفاءه والجيش ماهيش وحده شعوب، لازمنا نوحدوا الشعوب، والشعوب ما تتوحد الا ما تتغير الادمغه. ونتحدى امريكا. كنت تتحداها بعد شنو النتيجه؟ النتيجه تاكل طريحه. الطريحه تولي سينا مثل حصل معناها اللي مشينا نحرروا في فلسطين والسينا ولات عند اليهود. On l'oubliera pas. Jamais. Parce qu'il est fidèle et nous sommes fidèles à lui. C'est réciproque. C'est la seule chose de rester debout quelques minutes devant lui, c'est tout. C'est notre père. C'est nous qui nous a indiqué. C'est lui qui a montré la démocratie pour toute la Tunisie, pour tous les Arabes. C'est lui qui a créé toute la Tunisie. On doit être fier de ça. Dirons-le. Mon père, ça. Mon père. Il a laissé de bonnes traces en Tunisie. Alors nous l'aimons par cœur, voilà. Toute la Tunisie aime Habib Bourguiba.